Wow pensuk yaki pajba kerilum jaintia way kamtam gejwai. Negasngi da wai no yaka dukan wow chna yaki mobile waki laptop. Yaka wadatip kam ka Tech Wizardry. Halat talabo jwai hawa ka IDBI Bank. Yaini idukan dawan wow kerku da ufada hilarious lamare. Way da a yaw ribbon da kawalian rose hadem. Ini idukan to iyong kawan keruksi. Hey wadaw ye uchna repair ya waro kitiar boarding. Naduk ki laptop. Desktop computer, mobile printer, wagi CCTV, we manadep chna daw ile ya ka warranty kawan rubnai. Chocho hagani kedukan daw da yaki harukom ki mobile wagi laptop, wada chna penmiat haidor wa marchiteng. Kam jo le kani kedukan daw lai e chikri ko hagi wan ki yung doorstep services, wo chna yaki tiervasi, du day wa phone ho number, prakande nyaw so iwi, le sanru arle. Ikle pibro ipat ba inong chong yang ga chong juai wanne de ye wa ye gani ga service center ini ha lathulbo apo yang ga IDBI bank ke gani ga business ko ga Tech Wizardry gani business i rai ki service o repair ki laptop ki printer ki mobile ki CCTV ki smart TV rai ini service dewa you man juai Bunsen ci em jing problem hadi device yang ini bunsen tahap lah silong no. Tangasnya em kecing em kam ini service juai. Kenapa nong chong chnong yo like you best silong mai you solve any problem heni di heni service yang ile almost always mut manda repair the em warranty bai. De mete seru ile I dai refurbish device ye gini dua boy em boy sabun no mobile device kami laptop kami. You order le you refurbish device refurbish dimut ki wada depan thame dep check depan thame na company they resell lagi with warranty jana te request one ki wa siap am ini service one mi Tech Wizardry hani halat kelbo merusa building flash pun